Kei te huinga o ngā māngai rehe o te whare kōrero, tēnā koutou katoa nau mai ki te karare. E tangi apakura ana te marea kia Raymond Kaiki, tētahi o ngā tautohito o te kōmiti o Toi Māori Aotea, o tira o te kōmiti e kia nei i naia nei ko te kāhui maunga. Ko ia tētahi o ngā mema tuatahi o te kapahaka o te rōpū tūtū kaika. E hia ngahuru tau ia, e tū ana, e tito ana, e whakaako ana, e hea mana ana o tira e noho kau mātua ana ki taua kapa. He rangatira whai mana a Raymond ki te ao kapahaka. He maha ngā taonga me ngā koha ka whakarerea e ia ki te kapahaka. I roto i te neke atu i te whā te kautau ona e hāpai ana i taua toi a te Māori. I ona wāra ko ia tētahi o ngā kaiwhakawā i te matatini. Arā i te tau 2000 tainoa mai ki te matatini o te kāhui maunga i te tau 2025. Ka takoto ia ki te marae o mōkau kohu nui ki Piopio, atu i te hātarei, te tahi o Akuhata, tainoa atu ki tōna rā nehu.